kako se pravilno upotrebljavaju BioTeo biljne kapi. Sada ću vam objasniti kako na najefikasniji i najjednostavniji način da upotrebljavate BioTeo biljne kapi. Vrlo često BioTeo ima ovako biljne komplete koji sadrže nekoliko vrsta biljnih tinktura u sebi. Važno je da između svake tinkture pravite 10 do 15 minuta pauze. Sipate prema ovoj recepturi koja piše na svakoj kutiji prve nedelje 5 kapi, znači sipate u jednu rakijsku čašicu 5 kapi prve tinkture, dolijete vodom, popijete, sačekate 10 do 15 minuta, onda uzmete drugu, ako ima treća tinktura, ponovo sačekate 10 do 15 minuta, popijete treću tinkturu. Ovu proceduru sprovodite 2 do 3 puta u toku dana, dakle prve nedelje po 5 kapi, druge nedelje po 10 kapi, treće nedelje 15 kapi, četvrte nedelje 20 kapi, pete nedelje 25 kapi, šeste nedelje i onda do kraja, dok ne potrošite čitav komplet, po 30 kapi razblaženih sa malo vode 3 puta na dan. Dakle, još jednom da ponovim, ako ima više tinktura, pijete prvo jedne kapi, pa onda napravite pauzu 10-15 minuta, pa druge, pa 10-15 minuta, pa treće kapi. Ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu oko toga kako se upotrebljavaju BioTeo kapi, možete da pozovete brojeve telefona i kontakt centre koji se nalaze u Srbiji, u Crnoj Gori i u Bosni i ljudi koji tamo rade će vam detaljno objasniti i odkloniti sve eventualne nedoumice. Ono što je vrlo često pitanje kada je doziranje BioTeo kapi u fokusu je da li i kako upotrebljavati u kombinaciji sa lekovima. Potrebno je samo da, naravno, mogu da se upotrebljavaju u kombinaciji sa terapijom i isključivanje terapije se nikako ne preporučuje na svoju ruku bez kontrole lekara. Ali ukoliko pijete bilo koje biljne lekove, pa i BioTeo kapi, i neke lekove koje vam je prepisao doktor, potrebno je da između lekova ili suplemenata i biljnih kapi bude pola sata vremena između, da bi i lekovi s jedne strane, ali i biljne tinkture delovali na pravi i najbolji mogući način.